like what you see? Halo. Halo. Are you playing? What type of playing? Bite se nshuti zanjye. Tobi ariko namwe nta nshuti zibabamo. Ubu koko mu by'ukuri umugore nta n'umwana nimurangiza koko namwe ntimuze no kunsura koko mu by'ukuri. Yantanya kana gatoya wa muhungu wanjye witwa Gasaka. Ubu ngubu ndi njyenyine simbasha gukora n'ukwirirwa mpetse umwana araho mu nzarira. Nimushaka ukuntu mugomba kunsura rwose. Nimushaka ukuntu mugomba kunsura. You get it? If you don't get it, forget that. Sawa sawa nanjye mba ndi mu rugo rwose mungereho. Sawa sawa. Eri jambo naragowe rwose. Sawa. You like what you see? Hey! Niko! Are you playing? What type of Uraho uraho. Uraho neza. Amakuru? Amakuru ni meza. Uri kwerekeza heza? Sha, none nakwabije n'ibyaha. Ko nanjye ariho ndi kujya. Nawe wamenye ibyabaye. Nanjye namenye ibyabaye yarayamvugishije. Ngo kagize indushyi. Nabaye indushyi. N'ubwa mbere numvisha umugabo sigarana abana ngo umugore yaragiye. Reka tugereyo turebe ndabona hari akantu nari mfuye kubona. Nari mfuye kumupfunyikira. Ariko banza tuhageze. Uko bisa kose turahageze. Harya mwana. Kwabija gusihanura? Kwabara. Siano. Reka dukomanga ndabona twageze rero. Ni kwa Bijagu? Ni kwa Bijagu? Muraho. Ni wa mugabo w'indushyi. Muraho. Hangane kandi komera. Mva nararushye. Ubu ngubu ubona mwabagabo umugore yantanye umwana. Uyu mwana afite imyaka 2 n'amezi 3 n'igice. Harya ngo umwana yitwa nde? Yitwa Gasaka. Imyaka 2. Amata arimo n'umugati. Ariko mwana yanjye we kugira inshuti nziza n'igira ukomeza kwa. Yampaye. Ubona uyu mugore. Yagiye gutanga. Nawe imyaka 2. Ariko ntakubeshye mfite amatsiko yo kureba Gasati rwose. Urazingamye ukakanekera Gasati mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu ndoka Satani. Satani uvuga. Abo ni bari batumye umugore wanjye agenda. Genda gutokesha. Nuwo ndi kubona hano ibintu ndi kubona ni ibiki. Umva. Rebera nawe kunduru rebera umwana w'imyaka 2 bari kuvuga. Imyaka 2. Ikira Mariya makurata. Abonekera makura. Uwo Satani ari hehe? Umwana. Uwo Satani ari hehe mutokesha ngo tumwirukankane. Uyu mwana ko ari ingende. Kandi uyu mwana cyangwa ni ingende. Muje Are you playing? What type of playing?